Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongsong di jingdi Hamadan hene kasini ka khandai tarik ujemang arajar atpuar kilapan nong ka jingpun kuat ya kisaudong saukun ka khandai lat bat kumba saung spa ngut kinongsong di jingdi Hamadan kilaya shim benta. Kani kadai kasin kebening kong ha kaba kani kaseng kinongsong di Hamadan ha khandai lat kila shim ya karai ban pengkut bat kila rai ru ban pengkut arsian ha kashisnem. Hakaji kran baka presiden kaseng kinongsong di Hamadan ha khandai lat kalaya thu bana kalyang kaseng kalaya sehi na pelaban thiet iki sensar ban pengkut bat wai kali sumrit Nga ngadai ka presiden na kali asosiasyon ginong di Hamadan. De bat apa juga koru ngadai long abat dia baru kaj ginong di Hamadan kadai ka hangagen. De nang tapat ibu ya katarik begini pun kuat dapat ngasungu hiro orang bak senong jong kaplis bajar ngila berpicur bat pula kalau hiro bancim bentalang akan dikasih dai tarik de nagaliang kini kinong song dukan bamdai gi hokos ru ya kang dukan barok kuat long kesim bentalang bangi de barabor mencahi kadai kijing pen kuat nagaliang ka sorkar dengi ngi sim bentahi tang balong mentah de gazin ke banungkong ngi rai daladi bangin penkuat ya kajaka bangi di jingdi bat ladaka kuat long isu tenat bat man kami ru ngi syait lum ya ki jabo haman la kadukan nibu laujong dosbin bat dalamin tu ngi sagi bret hangti po dosbin bakal labu da sorkar ni dei de ngatem tu ru ya kinong di Hamadan baru kuat kisim mentalang ha kadi gasngi mai nong di Hamadan ngi kentu hangi kala poy sam spa angun dia mi baro ko chan spa angun mundan reki bapep wancim bentalang marmar kendiat dengi ya thedhi do sensar ya tet kisun entah ka kali umru misu daga pisahi ni tet dei kin bangi supan na sorkar bakar wan ayangi bat ni sunguro ya ka kabor jong kinong penya jong municipal bat kila ai hiro ya ka kali bakalan khat ya kanyur bangi ai kublai na menta jong ki gen bakisi mentalang hangi nadu ki briu jong municipal nadu nong pek kinong tre jong municipal long kidan lang bangi mutagasi ken ka banong pong bangi rai bangin penkut pranong song bukan Amar mencua ka saidon gijing penkut lang ba jong government lang ba jong kasnong tang bangi saya lek lang tang ba menta kasen ka banong pong bangi rai hi dalade bangin penkut ya kijaka bangi di jingdi hang ni poplis bajar tak kinong di Hamadan jongi gila poi hadu saus pakla Tak kang lebara. baro khoj mundan bapli manu Kenapa jet? ngisdang na do krabaji te ngislam menta bangi ap ya kakali kitu namar bakan man side do kata ya ka jingira jongi mentahi ngilarai bangin penkoj baik arsen cisnem la ya penbet ya kata hadu ha meeting mangila ya penbet bangin ya penkoj arsen cisnem Ini kajing serik jati kalong ba pun serik. Baru ai Hamadan ta kinala ne kap. mar hada jingmut jong ada ngimut senrek baro khoj tang balong kawan slam no namar bakade kadai kaju kasngi bangi penkoj nado ka Anjali yo mulong ha ka Motran ka Pulo kilan mukra kisibil de takada ka kali la lek bacato long kamla syo bangin the baro kowe kaji syangi pelan benthe bek baro khoj syai tang ba kawan tang gawe kali te nalon la kata baji long kamla syo kan bangat ban penkoj ya di Hamadan keng la susim no tang kinala namar kinala hi kamtam kabun kijing semang na kanala harga hawat kibun nado kidukan ro kilengo hi bapli ma kimam lahir ban pelidukan ki kwa be hi bakin ya don menta ban ni ke mar kata gen kipat ba kawan no kajing lengo jengki ada dem nang tu pada nak kalian kasison
ngila penbet kabam, ngila ordar kabam, ngila ai kabam, baru khoi ngimam nyo siliang ubam deiru ngi ai, uba deiru ngi ai, long ngimam pet ke tang badai ginong di badang ai bam em. Ngi ai lang ya baru khoi. Oi, kata kalau kaji penbet nak asusun bangi ai bam ya kibreu. Ya barabor hi kisah ai bam hi nak katiang dak penbet kibreu jang kasokala ni kerang basnong kisah ai kasya tang bangi pada mentang ngilek baca bajang ai ya kibapli. Namar kapor ngilawan nang step teh.